Kurumjari. North Window TV na sandokchariba news analysis ming tabiri bapum mapu aham makda taram nokchari ngasi Imphal da phone kiba maruiba pauche singda kari karamba maruiba headline sing yauri bage habiru khana naina bagidamakta aikhogi studio se lengsin duna leibire mingoina panjarabda oza sagrapum bubol political analyst ojabu aham makda North Window gi maikai degi ojabu taram nokchari oza Takasiroza, Ozangasi analysis as Maka Chatarapoina headlines of Bakalo Kochaki, Narangasi, Miyanga Samana, Langak Sashan, or another cabinet me from Pangtokuna, Warrior Koyam, Sulokre, Warrior Singastaki, Napatagi, Langelapa, IDP saying the Manganigi Matunda, Hanjel Halagani, Hybegi Wafam Suyauri, then Mitra Mangani Mandaki, Moirangdagi, Wangu Fawagi, Labi Sam Nagani, have a Wafam Kayakat, Wigi, Galokre Habatarosa. Some Matangs was a Kamana Gadi in Beza. Linin Harmakta the North Window viewer sing Guy Kumnaba Tamjari newspaper na Purapa headline singi Manung the Gi Yamna Pazana local Paibitari Lingi Potse. As you can up it Hybra, the IDP Zingi Pesha Sangdava. Natra. Oh, Sikism, or do you know that to see? IDP Zingi Pesha Kapam to Pokap, Sangdava. Aduga Irina Hangaiba questions in a was the Honorable Minister na Wasak Paringa Masa Habagi Ama Masigi Maraksini Aquida Yamna Pipana Saili Sangsina, experience Torga Lakuzi, Hanba Horakpagi. We boom na hubagi mawungsi akoy adum masigi thazada basima akoy da laibani yamna commitment laiba akoy anauba honorable chief minister ni akoy na lona hoji thazaba thami adu mamangda magi predecessors saiba tare mamangda laigiba mayam amana haurakpagi yamna malaga committee wa haida boom na hauraga poklaw bina loisinba gaina haibedo adu maina mathang afaba mayam si tawrakanda Tony Haibasigi, Mayamsi, Masi, Hatan, I could tag Ravani, I got Tarukta Bagi Wathokna, Poloi Patki the Bagi Waring Atani, Koitorise. I don't know, Passer Wasak Singi Marakta, Kavziki, IDP Singi, Yom Tokopesa Sing, Otamchana Kapam Dre, Habagi, issue Lapose. Quite the gay hand, I could a constant or rivasi, issues, Kasagi, Pazava Wahina. Natraga reality ama kuna lakon to kamiyam na pamadu phangda bida phajaba wahina akoi gi miyam gi marui issue thaido pose lirin masi akoi miyam hojikti yam matam mamangi matam gi natre yamna akoi gi gyan ta na lainaraba miyam ga tanina thokiba marui event sing mayam sing ase akoi kaudi maramaduna akoi gi issue di akoi da soiba thamoi soiba akoi gi sai lisang sin lakchara ko manipur gi idea manipuri contract ruk pan mapani leminari ba phajaba mayam singi koi multi ethnic territorial nationalism and territorial boundary gi issues mayam aduga masi manungda koi gi iramdam gi internet displacement thokna IDP sing mayam internet displaced pasna masagi leijari ba imung sagai laikai maktada Lanjena bagi thogu ama thokpase masi hanjin basini ko aduna masi hek hanjin ribodi phana apaba tawrasu aikoi da thajaba leiro aikoi sanana ingri sitpa natraga kano akoi gi yum kai ga je sanagi laisang saba yum saba adunati aikoi gi leijari ba ina kupcha bu oiro koi polang leibak santhi lengoina kara taijaba bu oiro aikoi da isagi asengba ngamkhai lamkhai mayek sengna madugi manungda thokjaba pothok lang khona aikoi gi ningtamna hingjabagi mahauduni pai punai khuri sinaramse aduna toroksano hoisu phai Oxigi honorable news CM na ngasagi yamna phajaba paringama kharasu hokre anasu adugi utkibalai aikoina thajai torakani haidina aduga maraksida martang sana aikoina hangobudi mamang tongni hairaga tawgidaba mayamama aikoida leibadugi kano wafamdo akoina sumatam putho obasangi in the meantime phajaraba wasak paringi marakta bibam thokpa awana nangaba IDP singi kapamdo ko paisa sing kapamdre kaptre haibase masigumba sida hana action Nasimak khabar yaurabani na thijalla kanda numini humni gi marakta chenari ba mayam singado madu bir kana do madu akoina kana action to budu ne hena miyam na pami ko maramadu na akoi gi laibak se akoi gi kana foundation stone na inauguration stone ko yumbi mayam na sai gi
kano mo ki kano daw ko kabarstani kano gi masing dagi henjalap gi kano ma lae ko development gi achumba kano mayam di udraga wai da phajaba document da phajaba reality da di isa gi pothok pangam da dagi mi mapan tang bagi minai oi bagi wakhalon da lai ko mayam se amasi ngasi gi ahan ba thamge phajara wasak parengi marakta yauriba idp jing gi issue biham to ko paisa matam chana piram dre hoju kapam dre haiba se ani ji gi tuna miyeng se da hoju ki ano sarkar cabinet minister ko hojiki nonga laga chokthok da cabinet hoju home minister deputy cm do khan ready haibani charge ga piraba pidribra ai piram do man da bam leiri si issue ni aduga miyang gi dum government ling ka ri dum ka thama maya thama khaim chang na ikoina reshuffle toba aduga aseng cabinet minister yen thokpang ngamdri bano sisu asobo sini gari maru ori badi adum kami ani ohum tawraga kano honorable chief minister na adum afaba mayam tau tau lei budu nati aseng government to hum thokpa ko si si mi jawasak lo rai ta de nong ni chalang pim to ko manga tara lei ba tlang tin chaw ya de ha sat pi thabak sat hauba mai mai gi allocation pi ni gi allocation chum chum la thabak tong la ba aduni ko aduna si di mi amana government da afaba to bu di ya de adu bu amaro mo lei bo honorable cm jai ko yam kana asa tawi aduna particularly manipur territorial integrity aduga idp jingi issue ko adagi amuk sigumba aran ba tau ba thop tau le mi sing sai idp de sa kap de ma chena ba sing do adu mu gi sera kum ba se yam thu thu na justice phangani sian tham gi mathang asna koi gi za koi gi mitop khandok tri ba fa wa koi gi census pangthok pa yaroi haiba gi jmd gi wafam da gi koi gi wafam phongdorakli kari gumba masida koi gi census pangthok tena koi gi ngapi gani mitop khandok tringai da census pangthok patara ka di lakliba koi gi february gi koi aroi bachayol fa ba da koi gi minister mla singna tawani tawroi haibagi census tawrugani tawroi haibagi chapcha fire khangan gadabani haiba wafum su thamak leoja masida kai gumba ona taina ba tawrak lagadi akan ba iho amasu lagna bagi sem saduna leire haibagi section warum su thamak le samatang jo jagi modadi kamai thamini maja lerin yamna sumba miyam gi apam sing gi marakta ngasai gi delimitation tawdringai gi mamang da nrc or maduka sanaba mawong gi kai gi mitop khantok pagi mitop mirai baksa sing khantok pagi thabak tawgadabani haiba sini ko aduna haiba posak ase yamna kuiraba ki dimani ki mahiroi singna maru ina luchingduna even assam da boda 19 ki ITs ko gi matam da gi haura kan jangjan gi ba ki even adugi mamang werap na ko sauba mahirogi iho thoki badagi AGP gana samgana pressure ka tholok na mahiroi singna bu sarkar pai gi bagi koi wafam lai rabani manipur da su madunga mana 1980s ki matam da mahiroi loop emsu matam dugi ko maduna hauda na ngasai gi karmiri baksa khantok pagi hoji phok ai ki stinda 1951 na ngangnari base masi hariba kano emsu gi kano ka government of india and government of manipur ga yana siron ibu du ngasi pho hainari bani adu government of manipur na hoji ki 19 mai sesang phang document dam magi award pa laiba ko pa yang kan 61 da hoji haibani miyang gi 51 da lairi bani amu ore 61 oro 51 oro to hum to da bani haibani madugi makhata na ikoi da iho lakpadagi kana akoi experience ta tripuri syndrome mai dana akoi da amuk akoi gi nari ni hoji tripura da tripuri mut ki bagi kana yamna wa ba haiba tare langjen na raga indigenous people ni haiba ma yelho mi mayam sing ado sing ma ko sen chen laga lairi bani ko demai taw dana manipur da somadu gi laina du nara abani asam ba buda azgi matik lotion gi bajagi hoji ka laiba government sina aroi ba kanoni manipur su hoji antak hoji laiba film si achaw sai thing sa khoi phanglabani me 3 da gi tholai ba irang se masi su asaw masi elegant immigrant sing mito miran chana thon bani haibani adugi mathakta amuk 2001 gi census tawgi matam da ikoi da adum kano da ko gi ko sector nipan mapan da manipur gi ko district kano gi ahung gi yamna ka hena da tawoi da mong dam tu hengka padagi madu chana ba yagi da na min loraga hai batare ko gi kan ma gi missing gi growth ki rate se nai pa gi bani aduna madagi amung ngamak ta buduna hojikti makha ta na madu section hauda basina aikoi da mito miran sa gi kan influx di sing chau tho ga leiba matam ni sidai da hari mayam sing aduna mapan da gi sang ka mayam mito miran sa mayam sing asida gi khaidu oga ko gi yelhomi mayam se fur kuntra mapan tarin pa mapan gi se masi kalhodra ga di akoi da census ta to matam da loina yauk sangar kan da makoi na majority voisala kan da adugumba sai gi seat allocations da mar dominant ke no mayam je mapan gi mina pai gi dorim ni
ꯔꯤꯜ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯐꯨ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ 63-64ꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯖꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯖꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯗꯔ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯀꯦꯟ ꯕꯤ ꯇꯦꯀꯟ ꯑꯞ ꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨꯁꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯍꯧꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯤꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯣꯝ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯤ ꯋꯥꯔꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯏꯟꯁꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯑꯣꯏꯗꯕ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯪꯖꯤꯟꯅꯗꯕ ꯎꯁꯤꯟꯅꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯐꯨ ꯐꯪꯉꯤꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯝꯕꯣꯗꯤꯌꯥꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯝꯕꯣꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯁꯦꯟ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯝꯊꯤꯅꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯁꯦꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯁꯇ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯔꯛꯇꯗꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯞ ꯇꯞꯅ ꯁꯨꯝ ꯔꯤꯁꯇꯣꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯩꯅꯥ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯀꯝꯕꯣꯗꯤꯌꯥꯟ ꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯒ ꯕꯥꯜꯀꯥꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯕꯥꯜꯇꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯦꯟ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯅꯍꯟꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯁꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯜꯇꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁ ꯀꯣ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯑꯣꯐ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁ ꯀꯣ ꯂꯩꯔꯤꯕ 13-13 ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯑꯦꯁꯑꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯗꯦꯟ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯜ ꯁꯦꯛꯁꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯋꯤꯗꯤꯟ ꯗ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯉꯤꯉꯩ ꯑꯦꯖ ꯂꯣꯡ ꯑꯦꯖ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯁꯦꯐꯒꯥꯔꯗ ꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ safeguard considering guarantee to safeguard historically evolved ko akoigi pre-existed territorial integrity of Manipur se masi kana changhausi natrabadi aikoida like akoigi character union territory or some other kanone akoigi poyen gayen tawrakanda aikoigi fazaraba chai lisang se pikano se thugaina bu khonai bu se masi madi akoi kanmina horsi last chance ne logi ko ꯃꯊꯪ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯪ 2009ꯗ ꯒꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯁꯨ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ IPF ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ FNCCꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯗ ꯑꯏꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯄꯤꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯛꯁꯤꯟꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨ ꯀꯥꯗꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯨꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯨꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯅꯤ behind the violent activities in the last 3 years nearly 3 years that tholiba 2023 gi me dagi tholiba mayam sing asida aronba maikhum upaga tawriba se akogi sugi kaino sini maduna su haibasi yamna ngakpa posak amakhang ne akoida suspension of operation haibase haibadi koki gi leiba kanogi khulai paiba mayam sing aduna nongmata nongmai amata kan Indian Army gi mathakta kaptraga hek tawbuga madu akoigi suspension operation jina 2005 tagi akoi initiate tawgrabani adu even Manipur government bo khangan bo khan da boi tawrakanda akoi 2008 sidaida formally makoi se tripartite kan agreement amagi status ta pukhala kanda akoi su agreement si lakpani ano hari bigi aron be agenda di 1950s 60s gi matamada dagi ko 2011 gi da ko ne khang yengjel lok ta ba hai ba tare sum memorandum kana pira kanda kana union territory or separate administration ki foundation je haur kanda yene na chingmana tawraka lakhiba posak amani aduna hari ba susina wathok oi ba se akoi da duki mati oire maramdi so khulai pai ba sing adu gi su gi ma tamani conditions ta yauri myam du indre haibadi su itchep sigi amagi kano da manung da Manipur territory integrity kaidana thangani haiba wasak pada yauri bani context and then makoi gi kadar sing ano lobu yadi hane yauri bani highway sing da makoi tholok yadi manung chana legida bani ga hari bani adigi bisam ya marakta masi ko sala khulai puthok yadi ko te ai dinge kem da legida bani makan mayam ki hari ga sumadu sukin in the video madu extortion puthoga free da kano ga sizin nan magi kano ni tawrkana ko gi tampak ta leiba group sing ase otpa nei bagi haibadi yam samthiba kano da lakpo aposak ni digi hantaki tamthigro violence mayam sing adu sugi kano da maming dorokanda makoi gi volunteer gi maming dorokanda sujing tawbanga tani amuksu ikui kui dana su yana grabani manung da pusin gani adagi makoi amuk thola alaroi adagi makoi gi masing handa halani beli ya koi bada sing laiban
thangna sing jingda laiba sui kem sing lokthokani ga adu tawraba tawdibra adugi yamna asengba white paper ama khoida pa ka khoi mathau tai khoi pidi hojik paubada kuirabani thamari manga taruk sugrabani hataki anauba latest akoigi su extension gi matangda adugi matangda yana ki mayam sing ado makoi hojik hongjalaba hongjindribra ai thajadi hongjalamdo mande matai matai da lerangani hojik show highway hangni hangoi tawbadagi hangi hojik honorable cm hojik ko hojik hainagriba do hanga even kago pilalaga sanapati da ma karigumba inaugurate tawbagi lambi sakani gaina hariba se yamna si sakadabni smai tawdana koi leader oriba singsina ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯀꯣ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯟꯅꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯪꯄꯪ ꯄꯪꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯄꯪꯕ ꯁꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯪꯇꯧ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯌꯥꯝ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯦꯔꯦꯟ ꯂꯩꯅ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯅꯕꯨ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯏꯠ ꯄꯦꯄꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯍꯩꯗꯅ ꯐꯖ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟda ꯊꯕꯛꯇꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯐꯥꯎꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯔꯦ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯂꯩꯇꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯣꯛꯍꯟꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯀꯣꯛꯍꯟꯗꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯟꯗꯛꯁꯨ ꯂꯤꯇꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯨꯝꯇ ꯊꯣꯛꯏꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯟꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯁꯨꯁꯤ ꯏꯟꯚꯣꯜꯕ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯜꯂꯤꯕ ꯂꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯨꯀꯤ ꯆꯤꯟꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ that should be very transparent to the people and we demand white paper on the present status of shoe status ko makoi gano mayamse masi akoi adumana thamge oza mathang sa khoi ozana loshin kraba answer script munduna sagai bada chenaba mahairoi sing choirak pi ge dabani haibagi de samna phongdorakli mase khoi gi kosem na laibak thiba tare kosem na ahan ba khoi gi 12 ki exam hobo nimita khoi gi wabagai wabagai higher secondary school da khoi gi extra matam hapu haiba yade haibagi damakta ozana loshin kraba khoi gi answers paper mullaga sagai bagi mata yam nungai taba thodok ni haiba tai masi matang joza masi mahairoi sing gi karamba soibo oidoino haiba sini oza sai dan kamai thambi ya hoi kana masi marak marakta dom thokpa haiba tare adagi amaromda mahiroi desu train ga english ta sinaba suti leithokan ba ngausinaba daga discipline leitaba marakta dum magi family background adagi magi society da mahaki oiba growth ki mayam di yumpham morakanda angang sina hek maturity oidaba aduna aran ba tawbuko adu mayam si dum thoktaba nate tawbu adu tawbudadi makhoi yajaba general acceptance education gi ba kana se ekudisu masigi ahoba lay maramdi manipur gi school sing siti manipur gi education di siniko kaina haiba ko yamna chakot pani aduga mahiroi sing asigi kana lamchal bebana sini adagi satra go jaga leina gadu mari sini aduga kana staff ko jaga leina gadu mari ni satra gi mathong na sini adagi jagi mathong na sini kaina haiba sida yamna high discipline oibagi kana ko se thak se koi manipur da khajik kan nangna budi hore ko aduga masimaki di phangdaba ko oi government school na antloi fail oiba aduga tolopti ozagi government school da loi satpa aduga private school singsina region ta di loi lowba aduga teachers day toropa government singandana government ozaga ta da prize piba aduga position ma'am thokpa kon pothoiba ko private school gi oza singdana karin pidaba ga isi adam kayona ko ngata ne ba ko sida husi NDP new education policy 2020 la ega na pangau do lawwa aduga anda madu gi sapchaba production mahiroi sing asi pothorakta hari mayam sing sigi historical background mayam jiga satra na optional pa mari leni then akogi thoiba conflict situations mayam asida mahiroi mayam fawda involved tawbini as a kano ko village volunteers hoina and then suti mayam thadokhiba dagi mahi tamdaba haibana singba gi drug trading gi drug ki kari gi nisasi na bagi henkala mayam sing asina factors behind say students being trained ko and education and kano school attendance ta lakpagi maram su oi adu amabu ore kana school gi discipline asumba aduga magi niyom tawum topa adi examination amagi manungda yamna kano yamna asengba laisang ni kala kanta akhangba khara sing madugi oiba sangyeng tawbududa madu namthak tawgani haina akoi tawbuse mase phate aduna mase mahiroi sing adu matung tawdana ba adum phajana har kar matung tholoktana ba oiba adugi wakhalon dani hojik kana mahiroi lupsing honari base ko maram aduna aina apin tawjeningi maramdi yari makai all round development amakak akoi da yengsi aduga mahiroi phamatam da skun
ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯐꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯐꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯐꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡꯁꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯏꯃꯔꯖꯤꯡ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯑꯐꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯗꯦꯟ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯉꯥꯛꯇ ꯇꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯗ ꯇꯥꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯤꯆꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯔꯁ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯔꯁ ꯀꯣ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯒ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯈꯨꯗꯝꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯂꯝꯍꯦꯟꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯂꯩꯇꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯅ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯖꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯒꯦꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯐꯣꯡꯂꯤꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯊꯧꯗꯥꯡꯒꯤ ꯑꯦꯗꯤꯇꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯤꯡ ꯄꯟꯖꯔꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯈꯣꯏꯔꯣꯝ ꯂꯣꯌꯥ ꯂꯥꯛꯄ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯣꯛꯄ ꯅꯪꯕꯒꯤ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯇ पुखꯠꯄꯒꯤ रिपोर्ट लेरे ओजा पेपर दसु यावरे मसिकी थौदो असि अखोगी माइकै क्यादगी ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन अमजु अमसुंग एडिटर्स गिल मणिपुर ना अखोगी यानिंदबो फोंदो ख्रे सिगुम्बा अखोगी सिगुम्बा अखोगी मीडिया की थ्रू लाइन द लेरिबा कांबु अखोगी सिंग असिदा अखोगी अतनना अखोगी कियान खंगनबा सु अखोगी लेरिबा वफम से उदर कमाइना दि थंबे रिपोर्ट बने हमने फजब कनोनी मरमदी मीडिया जर्नलिज्म हाइबसी तोान तोान मियाम गी खोलाउनी हाइबनी वॉइस ऑफ द पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड हाइबनी द वॉइस ऑफ गॉड और वॉइस ऑफ पीपल से इज रिप्रेजेंटेड बाय द मीडिया फ्रेटर्निटी मीडिया गी ओइबा कनोसिना तौरिबसनी इज द फोर्थ स्टेट इन अ नेशन और इन अ स्टेट को कोई हाइबनी मरी सुबा युखो कन यम्बीनी हाइदना अद हाइबसिंग असिना पीपल गी मुहूर्त सिलकान द तोान तोान हिरम कयाम मक्ता लैबा असोइबा मयामसिंग असे मसी पुथोरक मतमदा ममांग मथक्ता लैख्रिबा अतोप योसबी मकोंग अहुम ममांग द लैख्रिबा दुगी मरक्तगी कखोई हेक अखोई मसी थोनिंगदबा हाइबा तारे असिनी अखोई कैपिटलिज्म ऑटोक्रेसी ओलिगार्ड अदुगी तोंगा तोंगान बा क्रिप्टोक्रेसी गाइन तौरगा मकन मखा कयागी डेमोक्रेसी अम सोशलिज्म की मायोक्ता लैबा हाइबा तारे डेमोक्रेसी जिबदी ड्रीम नि मसी सोंग फंग फंगिरो लैबा फिल्म जिदे को अदो सोशलिज्म की ओइबा स्ट्रक्चर की मसाक्सिदी लाक्तबदी यादबा अदुना हारिबा मयामसिंग असि लाक मतमदा मियामसि पुन सखनबा होना मतमदा मियामगि दमक तोंगा तोंगानबा सोय अंगाम अवादपा मयामसिंग असे मतम पुथोरक मतमदा मदुगी मथक्ता लैबिया अखोई एता लेंगापसिंग बोरो नत्रगा करिमा हिरम मदा रूल तव बोरो अथॉरिटी ओरो मखोदि इफेक्ट तवबा अमरम मदुना ngसाइगी हाइबजि कन चुमना हाइबदि कन ngमरोइदबा हाबि मरम जु सादबा पुसु लैतबनिना त किहेन गंगनबा दुगा तौरकाना साइकोलॉजिकल थ्रेट अमा पिरकांदा हारिबा असुम मयामसिंग असे नमथनबगि थौदोक्सि थोपगी कनोसिदी मालेमगी असुम प्रोसेस अमनि मसि तौगनि अदु थेंगदुन लाई मीडिया फ्रेटर्निटी ना हुजु दम थेंगनगनि अदुगा अमुक्सु निंगनबा लैतना अदुम अरोइदा मीडिया सिंग ngamba ngatani namde miyamgi kholauni miyamgi support lakani ko maram de masisu social work amani aduna media na riba role si yang kanda masi tawroi bani amu appeal tawi kagimba tabiramba yawra su ko yari makai akoida karimba miyam da kana mo matak karimba khara karimba leire haiba taragadi madugi sab chaba mayam proof with ko documents mayam chung tarokanda madugi allegation natraga madugi sab chaba ma akoina puthopam thoi madu puthom matung da consent event miyamagi matak leiba मिदुगी मथक्ता सब चाबा मागी मथक्ता पिबम तोको कनो भी करिगुम जस्टिस करा पिगे हारब तारगदी मदुगी मरमद मियाम थमम थो देन फंगदौरिबा मंगोंदगी सु क्लारिफिकेशन अमा मदुगी ओइबा तंजाम फंग कोना इवन मिसी मिना नत्रगा यामना सोइनाइबा सोपन थो मतुंगदा लालमद्रगा अदुगा रिगुम तोर कांदा याम नुवाइतबा थौदोक थोपगी कनो सु लैको असमादि लांजदबनी अस सोइग्रे लांग्रे हाइबदु अखोइगी नोंमैगुम करिगुमबदि यामना सोप हाइबा तारेको वहाईददी अदुम यानरगा चतनबा याबा मरम पुनमसी येंगाकांदा अखोइना यारिमखै अखोइसे अपिक फुरुप अमनी अपिक कनोनी स्टेट अमनी मरम अदुना अखोइ मसेनगी मरते अदुम मतिक लरिबा मिसअंडरस्टैंडिंग याम चे लौथो मतुंगदा अखोइना ग्रोथ लोमदा चंजन मिनरगा अदुगी सेमतोक मिनबा को अदुगा अमुक्सु मसिगी मतकता अरानबना असुमदी ngамहंदबा हाइबसिना खुनाइगी ओनदि तुंगल चतनि हाइबा फुंजे तंगे असुमना दम जोयरकनी थोरकेगनी को याम नुंगाइजे ओजा ओजाना चिंबा मतम क्या काइथोपिदना नॉर्थ ईस्ट विंडो की न्यूज एनालिसिस सरुक याबिदना मपुम फाहमदिबगी दमकता ओजाबो हाइनिंगाइ लेतना थागतपा फोंदुकचरी लोइने लोइने नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ना संदुकचरीबा न्यूज एनालिसिस मतंग असे लोशिंजरी मियेंग ताबिरिबो पुमनमपु अमुकसु हना खरमजरी मणिपुर के अहम न्यूरो पेशेंट्स के स्पेशलाइज हॉस्पिटल न्यूरो इमरजेंसी ट्रॉमा नेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिंजोय मथक तोंगथाम लिकाइदा हानुकचरे
hospital asina maruina BP stroke brain tumor lami ki khudong thiba spinal disc prolapse spinal tumor amadi migraine chingba layengli hospital asida neuro gi layeng ber changba afaba makhal gi khusu khulai amadi machine marang kai lei masina kokka mari leina ba tongan ton ba makhal gi anaba sing ningchina layengli lamdam masida neurosurgeon yamna tangari maramna chingamadi arapa hum dagi lakpa anaba sing neurosurgeon unana ba honabada awaba kya mayongari masida sunatna matam thintana anaba layeng una maram oraga khudong chiba kya sumayongari masi punamakta khara do orabusu kanana ba Dr. Parkinson Singh MCS Neurosurgery AIMS New Delhi na maslamaki hospital asida pung kunmari leitna anaba sing layengli hospital asida ataba mamalda layeng matanatana OPD general amadi ICU beds operation medicine x-ray amadi lab kamai na basnasu ataba mamalda hangalli ngasi magrension biro amadi kudong saba singa silobi ho hena ku bamrol gidamak hospital asigi telephone number 7005534166 natraga 8974572154 da pau phobirak yagani Northeast Window Mining Tabiriba Mayam Punamakpu Taramda Okchari Hauzik Mapalamgi Tabaki Pau Pijari Ahanbada Atubagi Oina Dubai warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisina presentable and good communication skill leibeta natana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabata natana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntare tagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winingba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai manga dagi haujagani ahum subada Beharan Water Park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising maudra taretagi haujagani Pamarol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikoigi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road da lengsin birau